Hello, welcome back to my YouTube channel, 7 Speed Manipur. Ngasigi video se nangai ga kitang tongalani maramde ngasigi sina phagi EV gi vehicle lomda three-wheeler motor Mahindra company gini ko. Phagi small commercial vehicle da Mahindra gi side ge phagi electric ki Mahindra vehicle line si thar electric EV gi kenoda music anong na puthokne gari se magi ngasi samlapa details kamina se ngasi video se ko mayam video se how tungeda mayam subscribe like and share sumsoi soina kusin biramo siga gari ga mari lena ba content sing ano no ba sigi channel se purga lakma matam da dom da miss soidana ba hai tare ko ado han ba haiba gari si enoni Mahindra gi site gi gi electric ki version dane lai se sida khoi commercial gi ama leire adegi khoi passenger gi desu masum makal anim leiri ko adugi su ai mathang next video da ai review user ke adugi matang so ado nasidi khoi commercial gi da lakko gari sigi khoi Treo Zor heba magi kenoni ko mai maming ko sigi matang na sidi ne si ko ado an bada magi dei hydrogen da magi on road price amtang hajarake Adjusting in Palda on water 3.8586 ki range as pangiwa. Aduga magi akogi showroom sigi contact details ay screen da zoom hapsara mage yam sida dum call to biraga appointment no biraga book to biraga dum yagani ko. Ado si magi front looks tagi han horse front looks e smaina dum samana ni ko sai front looks di hadi passenger gi dusu dagi commercial gi dusu masak se dum mane ko. Eso todo ko changes laite bo sida maya di logo Mahindra gi logo yaudre simple halogen da magi keno sim lejere ko adi sine side indicator oina layani aduga magi wiper just waina single oina lai ko dene magi front looks adagi tire si ju ko gi keno ne MRX tire la ni 12 inch ko ado masi ko gi kenone kogi lithium ion battery na semba adugumba kogi electric ki kenone kali makal amani dagi moigi stage da kogi passenger gi jesu ani lebido kogi amana Mahindra Treo yari and hai ko khara kogi kitang power son ba amalai adum amana power kitang kan ba amagale ko amde kitang kan baduna kogi Mahindra Treo na dum hai ko ado sigi price range में हाई जगह तो मागी इंजन की स्पेसिफिकेशन दे लाखो कांदा मागी मैक्स पावर से कोई 8 ले अदुगा न्यूटन मीटर सिना कोई 42 न्यूटन मीटर की सांग दे को माई कूलिंग पावर से अदुगा मागी कोई गाड़ी सिगी मागी पेलोड कोई कंपनी ने पी से केनोने 550 केनो पेलोड से पी से अदु मागी सिगी केनो से मागी कोई मनिंगी कोई पेलोड माई सांग पापा माई डायमेंशन दे सी कोई 5 की स्क्वायर लो ले को 5 फीट सांगे दो 5 फीट सु पाए को अदुगी स्क्वायर ले अदुगा मागी ममांगी कोई स्प्रिंग जे सिगी ममांग जे कोई सस्पेंशन जे कोई स्प्रिंग दा ओइन ले दो मनिंगी सिना कोई लिप तो ओइन ले को अदु सी अदुम से दम फजन लिंगे को This is magi motors, electric motors leisure go. Yaorasu. Aduga magi sigi ground clearance 140 mm gi sang wang go. Adu sida leisure magi magi lithium ion battery gi magi hapam je sida half to go. Adu ma se magi single charge na magi 110 kilometer gi range se angba ngam go. Aduga magi speed sina magi 50 to 55 kilometer per hour ki sang mana kogi produce so ngam go adu magi charging gi matam je kogi hom makai daina mari bhamun ga full charge adu gi sang dum sang go adu ma se kogi city area da maroi ne city area da kogi posai puthok pusin tawba adu da ti yam kanarani go amdi thau gi problem bi ma kaimta le roi maintenance ma kaisu thudong na le roi adu gi magi body type se koi fiber na thoi to go aduna koi cooling chawa rusting da work khopa adumagi
problem tu mayam lapna legrani ko adugi problem issue dusu ayok na roi haba tare amna har body se adum body su dum sidoksin yaba adum masu ai ko aduga magi koigi battery lithium ion battery se magi moina piba life keno se sahi manga ni ko adagi hena dum chat su dum yawen hai ko adugo sigi magi warranty period harga nam sahi ahum modeni ko yung mong da yak to mo gi replacement to gi adum am lei ko aduga magi body se sida so koi body gi frame je si ji dum matik chana adun yauri ko ani adai manung je habet kakalaga usara ke ko manung kadring da side glass aduna pa na dum yauri ko habetan kakat charake sini magi front looks smai to ko ada sigi keno se button je em hajar ke asisina b thai jaga je booster hai ko somda namagana koigi normal koigi mode se ani le ko driving mode hai tar samna on e da ma b da ma amana sina kitang koigi speed kitang kalan na hai tar aduga sisina kitang sona thogi hai tar isina maina makada sina gane ba aduga sisina koigi mamang thoge ga na son the front da f side f and r haina leibo ko si mamang thoge si mamang dum nambi rani ko aduga maning thoge ga na som r dam haina reverse tong nambi ba adu sina normal sign thambi ba adu song gi button si normal wale light gi wale sina horn gi wale ko adu smile le adu se so ko gi space masam su se pi ko dum space phone nung adegi kai khara dum thamba ya ba gi space wallet kum dum thamba ya ba gi kanom su le ko aduga maya is the center the console the simple ko gi digital meter wala khara pi ko aduga sigi mokoi mayai da center sida console sida yaur just da indicate tawdu je koi speed sima sida indicate tawrani plus aduga koi battery se cam yauri ha buduma dum ulani ko aduga mo koi aina thawri se haidi kilometer kya bo thobu ya gini ha do adun range se ulani ko aduna koi da kaimta electric koi vehicle thomu tamda kininga ke su ide maram di loidro ga di hoi charge tawa ma ha bam sangi da ko adugi loi side de loi show to ni na koina dum calculate tar ko loina ma papanga mane ko adu som na kan da jo koi toolbox sa da sida tisang koi asibu koi tamba ko pa dum di keno ma se ram yauri ko adu sina electric sida happy ko brake adu sina koi keno ni ko alternative ho ai brake ni ko se ina brake or ni adu si classless or ni ko yam free da thoba ya ni ko plus ki problem dum yaudre sida asi accelerator sida le kala thau de ni ko aduga si body frame si am idea mong tan yawe ko si loi mak si body frames adun yawe ko loi mak surrounding aduga rear gi keno si ma marang kaina sound yawe ko rear view mirrors adu sina ko maning lom side gi kari si look sai batare smile board ni ko magi ki keno ki guard no hai batare sini adu si mai mamin si dai Treo Zor hai na magi leis adu simple ko light backlight ko yaudre ko adu magi carrying capacity se dum saur ko adi kg se 550 kg ne adu yamna dum 1000 phau gi dum sang dum punab dum yawi ko this akoina yamna thajaru da ba koigi chahi amada koina thau da koida sangi ba paisa amount jing do chahi amada pathopa kan da haibe chora person pathopa kan da dum no mo khaji faina koigi thau han gi bagi paisa du ga koigi charging to gi paisa du ga ani ji compare to matam da dum aduki me sathi na khenar pa tar sahi im da par po matam da aduna sigi keno se koigi sahi mari manga sin na matam da am chaw roba amount ma koi save to ngam gani have se koigi thajabani ba aduna mayam koigi ev da adum yamna powerful oiba gari haiba tare Mahindra side gi si gari se masi dum consider to da dum jai ko line koigi petrol thau han bagi koi awawa leitana sa tan bi hairaga di haiba gari si consider to buda yamna sum gadra haina khandai ko adum gi wakhan ju amtang haidi tang khanda bi raga amtang yeng bi hojik thau gi mamal se kimatik wange ko wang mana maram oi kanda electric sina
ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯇꯣꯛꯑ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯝꯂꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ electric ꯃꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ electricꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯖꯣꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯝꯂꯞꯄ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯠ ꯕꯦꯜꯠ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯥꯕꯤꯌꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯎꯞꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ